banget sore waktu Stockholm, Swedia. Sekarang kita mau menuju ke restoran di pusat kota. Kebetulan di sana kita mau ketemuan sekalian sama teman kita yang dari Amerika, rutinan datang ke sini. Jadi kita mau dinner bareng, dan karena lagi bulan puasa, jadi sekalian go iftar ya. Nah ini karena karena nanti kan iftar di sini sekitar jam setengah 6 sore. Jadi sekarang kita dari rumah berangkat sekitar jam 5 kurang lah. So gengs, sampai ketemu di sana. Cuaca hari ini udah mulai cerah, salju juga udah nggak ada, alhamdulillah. Masih ya. Tapi tetap masih fresh ya, masih tetap dingin. Tapi nggak yang sedingin banget kayak winter. Intinya udah mau menuju spring lah insya Allah. Oke, sekarang kita lagi nunggu metronya buat menuju ke restorannya. Dari sini ke restoran sekitar 20 menit. Sekarang keretanya belum datang, 4 menit lagi. Nästa bredvid. So guys, sekarang kita udah ada di area kota tuanya. Ada restorannya sekitaran sini, jadi kita menuju ke restorannya sekarang. Ayo. Silakan, ayo. Nah, itu. Ayo. Can I go now? Wanna walk with me? No, on go. Huh? Can I walk with me? Okay, let's do that. No, Okay. I do want bloody cookie. Yeah, put the bag. Hi, Daddy. Ayo, kita mau kemana sih? Kita mau ke restoran. Ayo, come on, ayo. Stick. Kamu spend something. Oh, Nana. Where's my stick? No, stick here, come on. We will meet uncle. A is for A. Look, Uncle Chris here. Ya. Hak ya. You can go, Chris. It's okay. I will. Nah ini restorannya, kita makan di sini. Umi namanya. Ini restoran Lebanon. Kita bakal buka puasa di sini. Do you have anything in the jacket? No. But I think it's going with the stairs. Can I take it now? Hi, are you customer? What do you want to order? Can you check the menu please, and then you can order. But I run into that a lot. I want to drink water, please. Water please, okay. Can you wait and stay calm? Customer wait, okay? The chef will come and will cook for you.
All of mine. Yeah. Let's go. Let's go. Slowly. Whoa, what's this? It's closed now. It's restaurants, yeah. Let's go. Yeah, it's closed now because Sunday. Closed so fast. Let's go. It's dark. It's so dark. What's this? Mommy, what's So gengs, kita udah selesai makannya. Beneran Svea, Svea stop. So gengs, kita udah selesai makannya. Sekarang menuju pulang, tapi kita jalan-jalan sebentar di sekitaran kota tuanya sambil menuju ke metronya. So makasih banyak yang sudah ikut vlog kita hari ini. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye-bye. Nästa mål